M23 M23 ikaba yagiranye amasezerano na Red Tabara. Zinga karago duhunge tugenda. Mbigusubirire. M23 muri Uvira kuri uyu munsi wa Mungu igatangaza ngo twamaze kwihuza no kwiyunga na Red Tabara. Inzego z'u Burundi mukaba mutibeshye. Bikaba ibi bintu ari byo RDF igatoza impunzi z'abarundi na Red Tabara. Muzinga karago duhunge. Njewe ndahunga kubera ko ni iyo ntambara yishyire mu bwenge bwawe. Ngiki kirago, nguyu mukeka, ndazana na matera, ndazana n'isafuriya, nzane n'ikiyiko, dushyira umwana imbere, ukurura ihene wowe ufite ihene, shorora inka ngewe ufite inka, ufite ingorofani asunike, ufite igare asunike, ufite. Ariko kanguka uve mu bitotsi, ubu butumwa burihutirwa. Kanguka uve mu itiro no mu mahera, kanguka ubwire mugenzi wawe, kanguka urebe mwene wanya ahantu uherereye umubwire ngo amazi nta kiri yayandi, amatangazo ari gusohoka nta gihumurije kirimo. Piyeshezerederebo nta gihumurije kirimo. Ikibira kigiye kuba ikibira, ibisagara bibi bisagara, igikona kigiye kuba igikona. Ngira ngo ugutora no guhitamo kwa CNDD-FDD yaba yatoye nabi, yaba yanahisemo nabi. Nibi bintu ari byo bikaba atari igihuha, bikaba atari ibinyoma, yaba ari intambara yo kumutemeri, nabwira umuntu ngo utarasama inda naba biretse, utararongora ubwo yaba biretse. None M23 nimara kwihuza na Red Tabara, ikaba yihuje na Red Tabara kujye kubohora ngo abarundi, ubwo ikarwana muri Uvira, karwana na Colombia, karwana na none na EAC cyangwa SADC. M23 ikarwana ifatikanyije na Red Tabara, yamara kuhabohoza no kubohoza kiriya gice, ikababwira iti tujye mu Burundi. Ninde Murundi uzahagarara imbere? Ninde uzahagaragara? Ninde uzahaboneka? Ninde uzaba hicaye ngo yicare imbere avuga ati reka turwane urugamba? Ntawe. Izi nyeshyamba zicukura amabuye, uyu mutwe ucukura amabuye muri Kongo, ukaba wagurisha mu bihugu bitandukanye, kandi uyu mutwe watsinze SADC yose, ugatsinda EAC yose, ugatsinda aba bacashuro bo mu Burayi baherutse gufatirwa muri Goma ndetse bakanyuzwa i Kigali. Uyu mutwe wirukanye South Africa, igihugu cya gatatu muri Afrika cyahoze gitunze bomba atomique, intwaro nucléaire. Uburayi na Amerika bikabashukashuka bakabizimya cyangwa se bakabisenya. M23 ikirukana South Africa, M23 ikirukana Angola, ikaba yihuje na Red Tabara. Ubwo mwebwe ibyo muvuga murabizi neza, mubihagazeho. Nje nkaba naba nkiri mu Kibitoki, nkaba nyambaye umwenda w'imbonera kure no gukenyera urugamba, twagwana duterera. Nibi bihugu birenze 30 bitsindwa, bimeze nka wa mwami witwa Bene Hadadi wigeze yikoranya n'abami 32 ngo aravuga ngo tujye gutera Ahabu, iriya midugudu yose tuyimunyage. Bibiri rivuga ngo Imana ibwira Ahabu, iramubwira ngo nduwiteka abanza utere nzajyana nawe. Ahabu ngo akubita abami 32 bose icyarimwe, kandi kera bararwanaga banariye banambaye banakunda ibihugu byabo atari nk'ubu. Uyu munsi wa none tukaba twumvise itangazo, umutwe umwe narinzi ni M23 yahanganye kuva
za Masisi, Warikare, za Goma, za Sake, Kavumu, Bukavu, ubu bari Uvira. Uyu mutwe nari nkuziho ubushobozi bw'uko washoboye kwirukana izo mbwa n'ingegera zazo n'ibiki byose. Kandi aba bantu ntugire ngo barwana tekinoloji iri hejuru, ariko M23 nta kibuga yari ifite cy'indege, nta drone zindi, nta mihanda yindi, amasasu no kuyatwara ku mutwe. Ntumbaze uko barurwana, ariko mu gihe twe twavugaga ko mu minsi 3 ahubwo n'u Rwanda bazakubita M23 n'u Rwanda tukabihomberamo yenda bakaharasa, irabatsisura, irabirukana akani waba kandi waba. Amazi ahari gwipfubye. Biza kurangira iyi M23 ikoze udutangaza n'udutendo muri Afrika. Irarwana inkundura, irwana umuhenerezo, irwana imanuka, irwana iterera, irwana mu kirere, irwana ku butaka, ishiramo iravasi. Ni mumbwiza ukuri rero, mwebwe mwari muhari bari gusinya, mwebwe mwagiranye amasezerano, mwebwe mwabyumvise, mwebwe mugera kure kundusha. Jewe Imana ikitavuze ntiwakimenya. M23 yagiranye amasezerano na Red Tabara, bari gukorana. Nahita mbwira umurundi hunga cyangwa ubwo yamanika cyangwa ujye kurwana hakiri kare. Nkabwirwa ubwo nahita ngaruka nkabona ko impamvu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yenda atabarwanyije ngo abyitambikemo cyane na wabahige, wasanga ari uko yavuze ataba abantu yenda akaba afite amakuru kw'abo bantu bakomeye cyane simbizi. Wasanga impamvu Bugande bufunguye uyu mupaka nabwo bwamenya ayo makuru bukavuga ati M23 nabo perezida iri busige. Hakaba hari irindi banga izi nyeshyamba zifite ridasanzwe. Twese rero ni mumbwire ngewe nzinga Karago niba afite naho njya simbizi, ariko ubwo icyo gihe mbaye akawa muntu wo mu Mutara nanjye nacukura icyobo mwazaharasa, ubwo nkaba ndihambye nkabamo hasi simbizi. Ariko reka twizere ko mu butumwa bwiza hano tugiye kwamamaza cyangwa gutangaza ukuri kose nibiri kuba n'ibyabaye. Twabishimira buri muntu wese ku bufatanyabikorwa bwe muri studio, muri ofisi Imbabazi TV 3. Ndagushimiye gukanda subscribe. Yesu Kristo aguha umugisha. Tera agatebe rero tuyage mu izina ry'uwatubambiwe kandi akatubohora. Ngira ngo niba wakurikiye neza ukumva neza, Red Tabara yagiranye amasezerano mu bya gisirikare na M23. Red Tabara isa niyatangiye mu mwaka wa 2015 2015. Ubwo niyo mbare yateraga kudeti gapfuba. Noneho urabona izi nkuru zose ziri kuza zivuga ko abari impunzi mu Bugande, abari impunzi muri Kenya, abari impunzi mu Rwanda, ngo abo bose barihuje binjira mu gisirikare cyitwa Red Tabara. None Red Tabara ikaba yagiranye amasezerano na M23. Mana nyagasani yirirwa handi gataha Burundi cyangwa yirirwa handi gataha Rwanda. Niba nta kinyoma kirimo iyi nkuru ikaba ari impamo, nta cyatsi kiri bumere. Uwabyaye aricuza icyatumye abyara, utwita zicuza icyatumye indijyamo, uri hakurya azicuza icyatumye abayo. Doke ni umuhero, ni Heremagedone. Ubwo hahita haba icyo nakita agakura n'ubuheta. Ni ya ntambara ya nyuma y'Abaceceniya. Nibo nigeze numva hari mu Burusiya hari igice kimwe cy'Abaceceniya muri koloni yabwo, nibo barwana intambara Mana ishobora byose. Barundi kazi bikaba atari ibihuha.
bikaba atari ibinyoma, bikaba atari amagambo. Uko iri tangazo ryasohotse, uko aya makuru yasohotse, mba 23 koko inyeshyamba ku zindi gukorana ni kama kawaida, none ko baba bangiwe hamwe, ibyo birumvikana. Ni nk'uko ifungwa zo muri gereza ni gakeya zaba zidahuza imigabo n'imigambi. Noneho n'abanyepolitike mu gihugu ni gakeya baba badahuza imigabo n'imigambi, n'abasenga nuko. Inyeshyamba rero Red Tabara ntabwo nzaho ikorera, niba iri muri Kongo, niba iri mu kibira cy'u Burundi, ariko twebwe dukutse umutima, dukuka ibihaha, twibaza ngo ni iki kigiye kuba. Ya ntambara Imana yavuze ubirasohotse. Mbwira abantu bacururiza muri ville, dore bagiye kujya gutangira babatera amagerenade kubera kutumva, kubera kutareba, kubera kutumvira Imana. Imana iravuga mugafunira ibiti mu matwi, indika gutanga imbere, ukagira ngo ni ibya politike. Ubuhanuzi bwaza ati bamutumye, bamutamitse, bamugaburiye. Nagira ngo nkubwire ngo muri kubona ko abantu bari kujya gutega bisi. Ndaje ngaruke ku by'ibyo bintu by'amasezerano ya Red Tabara na 23 n'imikoranire n'imivuganire n'ubumwe bwabo n'ingaruka bigiye kugira, ndetse n'abazabihomberamo n'abazabyungukiramo. Ariko iyo ngwano ngira ngo nta cyatsi cyamera, inyamaswa zizahunga, amafi yo mu nyanja apfiremo, ntazagaruka imusozi, izuba rizazima, imvura izaba ihagaze, ikirere kizaba cyugaye, imipaka izafungwa, amasoko azahagarara, gusenga bizahagarara, uwarongoraga azaba biretse, uwibaga azasiba kujya kwiba, uwajyaga kuraguza azabireka, uwuterekera azarara adaterekereye. Niba 23 yasinyanye amasezerano ikaba igiye gukorana na Red Tabara, nimwitegure. Ubwo harimo abazahita bavuga bati nimuve mu nzira, birarangiye. Koko mu bintu nubaha iki gisoda cy'u Burundi kiziza ubukene n'amikoro make, ariko ibyitwa ingwano. Abarundi ni nk'Abasomaliya, Abarundi ni nka kurwana rwose mbikubwire ngo ahubwo ubukene, kuko adashobora kurwana kuva vamedi ngo afate apremidi ku mpamvu z'imirire, adafite inkinzo z'agatuza, urumva ararwana, inkomere zaba nyinshi. Umugore yamuhamagara atari ko se ubundi bakurashe, nanjye nabwiriwe. Burundi ibibazo biri mu gihugu, mu bene gihugu, telefone zijya ku rugamba nizibaza amafaranga. Burya umusirikare aterwa inkunga nuko igihugu cye gihagaze neza. Reka rero mbanze twibaze tuvuge ngo niba muri ville aho mutegera amabisi amatara leta iri kuyazima, ariyo yo kubacanira, kandi umurongo munini kubera ibitoro byabuze, hari guhagarara abantu benshi. Ngira ngo ejo mwarabibonye n'ejo bundi ubwo amatara yacikaga. None abantu babaretse cyane hano ku ibisi za Musaga, abantu bari gutega berekeza ku Musaga. Ndababuriye hakiri kare, bari kukureka bakabareka, mwebwe mukinjira kudandariza mwibarabara aho mubonye hose mukababesha. Kandi ntabwo muzi ko umwanzi mu gihugu amagerenade arimo, impoho zirimo. Nimwibuke 2015 umunsi umuhisi ntuzaguru nziza yatangazaga ngo abantu mufite ibigwanisho mubishyikiriza inzego z'umutekano, nimutakora uko babarashisha indege. Igishoboka cyose bagikoresha, ariko hamwe n'igihugu gutunga ibigwanisho. Warabyukaga mu gitondo ugasanga ku ibarabara hegetse mitrailleze, agafuka kame grenade imwe cyangwa 3, amabarabara yose ariho ibigwanisho. Buno mu ngo zanyu huzuye ibigwanisho, parafo cyangwa muri zeke zanyu ku rusenge huzuye y'ibigwanisho. Amakaritsiye yatandukanye hariyo inkoho. Iki kintu kigiye guturika, nikimara guturika abasuma, abafeneri, imbonerakure, abantu bafitanye amabifu, amakofri, ibyo mupfa murababona babashwayemo.
none uraryama udasenze, ukanywa udasenze, ukarya udasenze, ukihangana. Imana irihangana. Ahubwo nikomereza ubutumwa bwiza. Rero narindi kuburira abantu n'abajya gusenga mufite amarepetisiyo mu ijoro, makorari agenda ijoro, mutenyenye. Makorari agenda ijoro, mutenyenye. Sendi dedefu dede za ndirimbo imaze iminsi iririmba zigiye gusohora. Hari indirimbo iririmba ngo cyaratuvunnye ntitubaha, ubwanwa bwapfutse umunwa, abakeba bajorewe aha ntimwaraba. Zigiye gusohora. Igihugu twagikuye mu menyo y'ingona kandi kimaze imyaka 20 bakiyoboye, bigiye gusohora. Ubu igihugu mugiye kukirwanira. Niba rero Red Tabara yamaze kwiyunga na mama tipo tekeshezerere, mama 23 ikaba yamaze kuba umwe na Red Tabara, kikaba atari ikinyoma, bikaba ari ukuri. Intambara ubwo sinzi ko hari umuperezida wasigarana ubu perezida mu karere. Barabahungura nk'uko bahungura ibigori, barabakoma kuko Kongo ifite amabuye. Iminsi 23 irwanye hari ahantu hari ubutunzi. Ubwo se niba harimo Red Tabara, buno bucuruzi bwamaze kuba bukwiragira ahantu hose, kuko buno n'umuturage ashobora gucuruza zahabu ari umwene gihugu, n'umudandaji usanzwe yacuruza korota cyangwa n'amabuye y'agaciro. Mu Burundi ntimubibona ko na Neva avuga ngo amabuye ajyahe, ubutare bujyahe, buhererahe kuri kone nta n'amahera 1000. Niba none se ubw'inyeshyamba nizo zitagurisha ayo mabuye. Niba rero Red Tabara irimo, mama 23 ikabirimo, bakagirana amasezerano yo gutabarana no gufashanya, ikaba imitwe ibiri yihuje nk'uko Nyatura yihuje na Wazareno. Mama 23 igirana amasezerano na wa mutwe witwa ngo twirwaneho w'abanyamurenge, uwo yenda n'ubwo udakomeye cyane, ariko nawo ngo wihuje na mama 23. Wasanga unakomeye ari uko abantu batawugarukaho cyane, je sinzi amateka n'amakuru yawo. Niba rero hagiyemo na Red Tabara bakaba bacuruza amabuye n'abashinwa, wibwira ko umushinwa mwahura ufite zahabu, ku rurimi mwumvikana, usipikinga neza English cya France, ibuye akarihusha hararigura. Niba rero hari n'ibindi bihugu bikorana n'iyi mitwe bakabasha gucuruza amabuye y'agaciro, ubwo bagura intwaro nabo zigezweho ziremereye. Niyo mpamvu nababwiye ngo noneho rero bitandukanye n'abasoda b'u Burundi bagenerwa bije mu ngengo y'imari, bakavuga ngo mu gisoda dushyizemo aya, kandi bagashyiramo make. Abandi bo rero buriya iniforume barazishimuta, ibintu byabo byose ni bunyeshyamba. Nukuvuga ngo bo rero baba bafite ubushobozi imyaka irenze 3 biyubaka bacukura amabuye bagurisha. Kongo kuzabashobora nukuzazura mu mbuto, ariko nawe inkotanyi zamukuyeho, ngira ngo n'Ubugande niba ntibeshye nawe zamukubiyeho. Ubwo ntabwo nzi uwo bazura, na Hitler yarapfuye afata rurangije, ariko Staline we yararurwanye, abanyaburayi arabomora. Uyu munsi wa none mu Burundi y'intambara irabaragakura, kandi bigeze y'umwana arira nyina ntiyumve. Iyi ni intambara yo kumutemeri, iyi ni intambara yo kumutemeri. Bisubiyemo, iyi ni intambara yo kumutemeri. Niba Red Tabara yagiranye amasezerano na mama 23, inzego z'iperereza z'u Burundi nk'uko zibivuga bikaba ari byo, kuko jye sinari impara, ariko bo barabivuga. Neva ibyo avuga bikaba ari byo. Ba nyir'ubwite dutegereje ibyo batangaza ko ari byo. Nyuma y'uko Burundi bubivuze ko impunzi zose zaje mu Rwanda, izo mu Bugande n'izo muri Kenya n'izindi zitandukanye ahandi zagiye hose, zaje kugira urunani rwo kujya muri Red Tabara. Iyo Red Tabara ikaba ari mama 23 igahabwa imyitozo n'u Rwanda, ikabikorana n'u Rwanda. Icyo kintu kikaba ari cyo kusimbiza aho mu bikura kikaba ari cyo RDF uko muyizi, ikaba yaratanze iyo myitozo. Ubwo ni mukenyere muheke duhunge, muzinga karago twigendere.
nanjye nzakubwira intubu nikoreye ikirago nagiye, muzinge akarago ubwo duhunge tugende, muzinge akarago duhunge tugende. Adasenga birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama arondera Imana, kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama atakambira Imana, birakomeye. Umuntu atabwirwa birakomeye, umuntu adasenga birakomeye, umuntu utumva birakomeye, umuntu atareba birakomeye, kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama atakambira Imana. Yesu Kristo nashimwe cyane. Intambara y'agakura niba itangiriye muri iki gihugu cy'u Burundi, bitekeshezereberebo, iyi ntambara y'akasamutwe niba igiye kuva muri Kongo igahurura i Burundi, ese ma 23 izagira imbabazi yange kwinjira i Burundi? Nyuma yuko Everest Ndayishimiye asinya amasezerano menshi, nyuma yuko bivugwa ko haba harimo Red Tabara, koko niba yabirimo nk'uko Mbayahaga bivuga, nk'uko Neva bivuga, Red Tabara ikabiri muri ma 23, ibi bintu murundi kazi, ibi bintu byagarukira hehe? Niyo Mbarabaye ari muri ma 23, akaba ari kigikiye ma 23, iki gisoda cya ma 23 kikaba cyaravuye za Warikare, Masisi, bikaza Goma, bikaza Kavumu, bigafata Uvira, Bukavu, bikaba bigeze Uvira, bikaba ari byatari ibihuha, bikaba ari byatari ikinyoma. Ni icyatsi cyasigara mu Burundi niki? Ni hehe umurundi yabona amazi yo kunywa? Mbaze nkubaze. CNDD-FDD ubwo mpamya ko babatoragura, mbonera kure yakihakana. Bushije narahanuye ndababwira ngo mbonye imbonera kure ziba nk'inzuki zitagira umwami, ziba nk'ubushwiriri zirahunga. Ziba nk'ubushwiriri zirahunga zambonera kure. Mbura numwe. None Sultani Makenga, AFC ma 23, yo aba Banyekolombiya n'abandi bacashura uko byagenda kose, bo nibameteriza ikirere nibanahazi, bagiye kurwana, bo bicira inote imbere y'ishobora byose. Buriya umuntu wese ujya kurwana n'Abanyafurika, sibo badukoroneje. Ntiwibwire ko Umunyekolombiya agera ku rugamba ngo ararwanirira igihugu cye se ari Kongo ntayikunze, ari ma 23 ntayikunze. Ubu nubwo wasubira inyuma ukabaha akazi, bariya abantu n'abanyabiraka bajya ku ruhande rwa ma 23 bakayifasha kurwana. Niyo mpamvu rero uyu munsi turi kuvugana, nta cyizere naguha ko aba bacashuro, aba bantu bavuye mu bihugu bitandukanye bari buze kurwana. Ararwanira iki? Umugore we ntahatuye, se na nyina ntibahatuye, sogokuru wiwe ntigeze ahatura, nyirakuruza we ntiyahatuye. Bibiliya yivuze si n'igihugu bahana imbibi, aho hantu urahagarura amahoro gute? Niyo mpamvu rero kuvuga ngo Felix Antoine Chilombo Gisekedi ngo abanyamahanga bazamuha amahoro, ibyo ntabwo bishoboka mukure y'amaso. Ahubwo ngewe ubwoba afite n'ibintu bituma senga, n'ibintu bituma mbwira abarundi, n'ibintu bituma mbabwira ngo mube maso, n'ibintu bituma mbabwira ngo mukanguke. Umuntu adasenga birakomeye. Izi ndirimba abagumya banga baririmba bo muri CNDD-FDD zakoze mu jisho Imana, zivuga ngo igihugu mwagikuye mu menyo y'ingona, ntimwagira abandi muha ngo bayobore, mukikubira kandi mukwiye kugisangira mwese. Gitoro cyaza mukikubira ngo nimuze mu kigwanire.
igihugu ntigitangwa kirarwanirwa, 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 igihugu ntigitangwa kirarwanirwa, ngo aho yemwe bagumye abantu ubwanwa bwapfutse umunwa bake babajorewe, aho yemwe ntimwaraba. Ngira ngo izo ndirimbo za Purusa n'ibindi ni indirimbo zivuga ko CNDD-FDD nta muntu uzongera gutwara igihugu cy'u Burundi atariwe. Ngiye nta kibazo ufite nimushaka mutware kugeza Yesu agarutse. Mwatugiriye impuhwe mukabagirira impuhwe, mugatwarira mu murongo w'Imana, mugatwarira muri organization yuko umurundi wese abona amashanyarazi, akabona igitora, akabona donc akabona ubuzima. Mwashaka mugatwara mukazageza Yesu Kristo aje gutwara itorero. Kibazo cyanyu rero nuko buno hari y'ubukene, igipolisi ntigiheruka ibirato, ntigiheruka matera, abasoda murebe injya bari kujya. Abadede mwahisemo nabi, mbisubiremo, mwahisemo nabi, mwahisemo nabi. Izi ndirimbo ntizari zikenewe, ibintu by'inkona, ubu inkona zigiye gusonza. Izi nkona ziraza kwerekeza he? Hari inkona muhahira inyama, abenegihugu baburaye. Hari inkona mwubakiye amazu meza, abenegihugu baburaye. Ibishinga by'ibirundo by'amabuye mu gihugu ni byinshi, nyamara abenegihugu bashonje. Nukuvuga rero sinanavuga ngo muzabagaburira bose, ariko ubuzima bw'ibanze umuntu akwiye kububona. Umuntu akwiye kuba afite aho aryama agasonza, afite aho ataha. Umuntu akwiye kuba yambaye nabi ariko akabona ibyo kurya. Umuntu akwiye kuba afite ubushobozi bwo kuba mu gihugu cye atakibamo nk'ukigura. Uyu munsi wa none rero ziriya ndirimbo mwaririmbaga, iminsi mumaze mukubita agatoki ku kandi, nta birori byaba ngo CNDD-FDD itaha itaririmbye ngo igihugu cyaratuvunnye ntitubaha. Neva nyene cyubahiro mubyeyi w'igihugu Sebarundi niwe uvuga ngo zamura ako kaziki sha, zamura mwa, shyiramo ko kananga nongere nkatazire, kandi akajyamo ko akagatazira. Ibyo ni bisanzwe. Rero mama 23 nibiri kumwe na Red Tabara, mukaba mutavangiwe ibyo mwereswa ari byo. Inzego z'iperereza zikaba ibyo zababwiye zitibeshya ari byo zanyu z'u Burundi. Hahita hashye hagatokombera, ngira ngo urugamba rwakwikuba kange koko bariya ni Abarundi, kandi abarundisha. Uretse buni Imana ishaka kuvuga ngo intambara ya Kongo si y'Abarundi, Imana ikabima amaboko. Abarundi wabambitse, Abarundi wabagaburiye, igihugu cyabo gifite amahoro, intambara bayigukorera basi. Nakwambira barwana ibyo uvuga ngo Abagande, ibyo uvuga ngo Abatanzania, ibyo muvuga ngo Abarusiya, Abarundi ikibishe n'ubushobozi badafite. Naho n'uyu mbaye haguvuga ngo azateranya Sukoyi, ngo akoreshe vandalizing agurira igisoda Sukoyi. Mbaye haga si umusirikare, si umupolisi, n'umunyepolitike yenda wo muri Eprona, wabaye ndetse umwe premier vice wahoze ari muri presidence Prito. Ngira ngo mbaye haga uwo mwanya yigeza wamo niba ntihenze. Ndumva mbyibuka gihe kimwe narindi mu Burundi, ariko ndumva mbyibuka. Rero ntabwo kwiye kuba umenya amabanga yo mu gisirikare mu gihe uticaranye n'abasirikare. Ntabwo kwiye kubuzi ubukene bafite n'ubukere bafite udakorana nabo. Ibintu byose rero ngira ngo nk'intumwa ya leta mbaye ahaga ntawe ukeza abami babiri ngo wanga umwe ugakunda uwundi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mbaye ahaga we nawe ibyo avuga abivuga ku mvo zo kuvugira Neva na mama perezida, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, n'ibindi akora abikora nk'umunyepolitike, kandi koko yanayibayemo arayizi, ntabwo ari umwana mu bya politike. Ngira ngo rero niyo mpamvu mu byishengero ngira ngo nta muntu uheruka kumubona abwiriza, yabaye nk'ubihagarika. Ariko niba ibyo avuga rero ari byo, mama 23 na Red Tabara bakishyira hamwe
bagasinyana amasezerano yo gutabarana no gufashanya, ubwo ni ikihe gihugu kiri busigarane perezida batamukuyeho? Nibwo bwoba se Ubugande bwagize Yoweri Museveni, bwana perezida cyangwa se nyiricyubahiro perezida w'Ubugande, wakavuga ati reka afungure imipaka batazanyikurira ku butegetsi cyangwa bagashyigikira opozisiyo y'Ubugande. Kuko ni igihugu cya mbere, ibi bintu mujye munabitinya, mujye munareba ikintu mu cyihweze, nicyo gihugu cya mbere kidekaraye gufungura imipaka kigakorana n'inyeshyamba. Ni kimwe mu bihugu birwanya inyeshyamba, bitemera inyeshyamba. Ariko muzi ko ingendo z'abaperezida ziba zigoye zinahenze, ariko Ubugande na perezida wabwo ndetse n'amayisikoti n'abarinzi imodoka za perezida ubwe ajya ku mupaka arawufungura ati muze muhahe mwinjire musohoke mu mahoro, maze nanjye ndebe. Ubu rero buriya biba bigaragaye ko urugamba mwe muri kwita ngo nakana, urugamba muri kuvuga ko ari urworoshye, murebe ziri uguhaye inzira akaguha umupaka, ushaka kuhanyuza ibintu urabihanyuza, biba ari ibisigaye biganirwaho. Buri ibintu byaca muri Kenya, ibintu byava Bugande bikinjirira hariya bigafinansa M23. Buriya bigaragara ko Bugande bushobora gushyigikira M23. Ibyo urumva babiganiraho, kuko niba bemeye kimwe umurundu ukurikiye cyangwa uva twabura dute rero kugira ubwoba. Niyo mpamvu rero niba hajemo na Red Tabara ikaba ifatikanyije na M23, uru rugamba rugiye guca igiti rurimbura ibuye, ngira ngo nagakura n'ubuheta. Ni hehe shitani yarangije kutagitinga cyangwa kugaragaza zatera amagerenade? Tubaburire mube maso. Iyi ntambara y'ubuheta y'agakura ni hehe igiye kwibasira kugira ngo abantu babwirwe hakiri kare, kuko byagenda kose CNDD-FDD yamaze kwinjiza igihugu mu murongo wo kurwana, ibishyira mu ndirimbo no muri politike yayo. Niyo mpamvu mwumva baririmba indirimbo zitandukanye zikunda kuninahaza ibintu bisa n'ingwano. Niyo mpamvu rero uzumva baririmba ngo abakeba bajore wahayemwe ntimwaraba, inkoni irarara. Mbese indirimbo nyinshi zumvikanisha ko igihugu abakeba opozisiyo ari abantu badashobora kuzapfa bayoboye igihugu. Iyo rero umuntu abihamya ku manywa akabihamya nijoro, akabivuga anywa arya, akabivuga agenda, akabivuga ari kuri stade, akabivuga ku mbuga ngurukanabumenyi, akakubwira ngo igihugu cyaramvunnye singuha, akabyemanga akakubwira ati igihugu cyarangoye ge sinaguha. Icyo wakora cyose ukinda uhagaze ukinda ugaramye, igihugu cyavuye mu menyo y'ingona, ntidushaka ko gisubirayo. Ngira ngo rero icyo gihugu kiba gisigaye ari icy'abantu, ntikiba kikibaye igihugu cy'Imana, ntikiba kigiye igihugu cy'abantu bose bo muri icyo gihugu. Koko kwidekarara kwacyo nubwo Burundi bwikukiye rusange, ariko mu mvugo bigaragara ko mutagomba kubusangira. Koko iyo umuntu akubwiye ngo cyaratuvunye ntabwo tubaha, akaririmba indirimbo ikubwira ko niba ugikeneye uzakirwanira, niba ugishaka uzakirwanira. Niho haha rero uri kubona Imana yifata imyanzuro iremereye, igafata decision zikomeye kugira ngo ikibakure mu ntoki. Hakabamo ingwano, hakabamo kurwana, hakabamo ibintu nk'ibyo by'intambara, ibintu nk'ibyo bigoye biruhije. Niho usanga igihugu rero cyinjiye mu mazi abira. Ngira ngo rero mu butumwa bwiza dukunda gutambutsa hano, urabona intambara yo yatutumbye, intambara yo isa nigiye gutangira muri uku kwezi turimo, ndetse by'umwihariko k'umunani ukw'icyenda. Bigaragara ko Sultani Makenga yambariye urugamba kutarekura Kongo, yambariye urugamba kutazasubira mu mpunzi no mu buhungiro. Evariste Ndayishimiye yambariye urugamba rwo kwirukana M23 muri Kongo. Ntabwo nzahashobora kuyijyana,
iki gisoda cy'u Burundi intambara kiri kurwana muri Kongo ni intambara igamije kwambura M23 intwaro, noneho M23 yamara gutsindwa no kuneshwa bakabwira Gisekedi bati umurimo urarangiye, noneho n'u Burundi ya myaka 100 ishyaka rimwe rizayobora, nk'iryo muri Kenya ryahoze riyoboye imyaka miremire, nk'iryo mu Bushinwa riyoboye imyaka n'imyaka, nk'iryo muri Korea riyoboye imyaka n'imyaka, Korea ya ruguru n'ibindi bihugu nko kwa Gaddafi naho byagenze uko, n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko ngewe biriya simbirwanya, sindi umuko tureta kuvuga ngo ishyaka rimwe niritwara imyaka 100 afite ikibazo, ahubwo nje nta kibazo mbifiteho, niritware ariko umuntu nakenera kugenda n'indege abishobore, nakenera kugenda na gare ya moshi abishobore, nakenera gutega amato abishobore, nakenera kugenda muri bisi cyangwa mu modoka yiwe abishobore. Ni ukuvuga ngo ishyaka rimwe ribaye riyoboye cyangwa umuntu umwe yashaka akayobora nk'uko Yesu atuyoboye nta wumusimbura, ngewe numva icyo nta kigira ikibazo, ahubwo nuko abantu bashaka kuyobora ya myaka 100 abantu bakarushaho kuba mu buzima bumeze nk'ubw'abashigajwe inyuma n'amateka. Niba igihugu umuntu adashobora gupanga inzu ngo ayishyure cyangwa ngo yubakiye, egare uzaba mu muhanda cyangwa ubeho mu ntambara, kuko ubu abantu babibujumbura murabizi cyane rwose no kundusha. Niba ibyumba 2 na saro ubu bigeze kuri miliyoni 2 kubapanze, ndetse ukabubona hari n'abanyandikira bambwira ngo mbasengere ubwishyu bwabuze, ariko bunabuze umuntu atanagufasha, kuko umuntu yagufasha 100 by'amarundi, umuntu yagufasha 50 francs y'amarundi, na miliyoni umuntu yayigufasha. Ariko kumbwira ngo umuntu aba mu nzu y'umu miliyoni n'inusu ya miliyoni 2 de chambre atinjiza n'ibihumbi 300 y'amarundi, ni umutwaro uba umukoreye adashoboye. Niyo mpamvu bamubona bafashe icyemezo cyo kwisubirira ruguru, abandi bajya muri Bujumbura rirare, igisagara bagisigira abakongomani bari gukoresha mu madolari, kuko iyazanye amadolari 1000 ahaba umwaka wose arishya inzu, anajya nanywa, anarongora, ananywa inzoga yifuza kama kawaida. Ngira ngo ibyo bintu nta muntu utabizi. Niyo mpamvu mu Burundi rero ekonomi y'amahera, ekonomi ya esase, ekonomi mu bijyanye no kwiyunguruza, ekonomi mu bibazo bitandukanye byinshi, ubona n'umukuru w'igihugu yabuze indege agendamo, n'amahanga akamufatira ibyemezo, ariko nawe ntashobore kuba yakina politiki ituma bene gihugu ibikeya biboneka. Kuko nubwo muvuga ngo amahanga afata ibyemezo, ariko Ubushinwa ntibwigeze bufatira ibyemezo Abarundi, ntabwo Uburusiya bwafatiye icyemezo Abarundi cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mazutu niho iva, ibindi bicuruzwa bivayo. Erega isi yabaye nk'umudugudu. U Rwanda rwahanwa n'Uburayi na Amerika ikaruhana, ariko rukajya mu bindi bihugu rugacuruza cyangwa rugahaha. Buno ntabwo tuvuga ngo Amerika ngo nitadufasha ntituzabaho, ngo Uburayi butadufashije ntituzabaho. Nibyo Kagame yavuze ngo ntabwo tuzabapfukamira. Tunamushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uriya ni inshuti nziza, vraiment ni umubyeyi, genda ndamwemera kandi kude chapeau. Ni umutama mwiza cyane, akoze ibitangaza mu Rwanda. Buno twebwe ushobora gukora 28 kuri 28. Urabona ko Abanyarwanda mugeze igihe bamwe baryama saa 8 z'ijoro, abandi baryama saa 6 z'ijoro, bakibereye mu kazi gukora 24/24. Umuntu ari mu kazi kiwe, abakoze ya vamedi hakagira basimbura premidi, abakoze ya premidi twagera mu ijoro ukabona saa 12, abandi bagejeje saa 6 z'ijoro. Ibitaro bikarara bikora, imbonesha kuri zikarara zikora. Ibyo kera byari nk'umugani, ubwo se utamushimira ninde? Nibyo koko mu Rwanda harimo abashonje bashobora no kuburara, harimo abambaye ubusa, harimo ababuze iyo, mbese harimo ibibazo nk'ibyo ibihugu byo muri Afurika bifite. Ntabwo tuvuze ko twebwe u Rwanda ari paradizo cyangwa ari ijuru, ariko afazari urabona ko nibura n'uwo muturage ari ku isonga muri politike y'u Rwanda, urabasha guhabwa ubutabera aho uherereye hose. Yesu Kristo nashimwe cyane. Rero nigarukire rero, ntabwo nje gukora ikiganiro kuri nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ahubwo nje i Burundi
nagira ngo mbwire abantu ko iyi ntambara iva Uvira ijya i Burundi, ariko abarundi ntabwo mukwiye kwicara uko ngo mubure gusenga, mubure kwegera Imana. Abantu begereye izi ntara cyane cyane, Imana imaze imyaka ibivuga, kandi Sultani Makenga ntabwo ari buhagarare, kandi nta bushobozi igisoda cy'u Burundi gifite bwo gutsinda izi ngabo z'abakongomani. Koko tureke guhendana, yenda muri politike turahendana, cyangwa umuntu akavuga n'ibintu abeshya ku nyungu z'uko akunze ibi. Abakongomani si u Rwanda, abarundi si u Rwanda, ariko genda jyamo hagati nk'umuzimyamuriro unwanyumve neza. Excuse me, pardonne moi, jewe ndi Prophète Martin, nta kubera kundi. Iyi Congo Brazzaville siyo mvuze iharanira intwaro rusange ya Congo, by'umwihariko Nord Kivu na Sud Kivu. Ubu by'umwihariko tukaba turi mu ntara ya Uvira. Abarundi bari kurwanayo barazana itsinzi, biyimira intambara ntigera i Burundi. Ntabwo bishoboka. Koko impamvu bidashoboka, iyo baba bari buzane intambara, 8,000 byagiye ku kigo cya Kavumu hafi ya Bukavu, ntabwo baba baratashye ngo basubire inyuma. Iyo baba bari buzanire amahoro Kongo na Kisekedi, ntabwo Kisekedi aba yiriwe azana abantu bo muri Colombia, ngo azana abantu bo muri iki gihugu kindira cyo mu Burayi nacyo baherutse gufatira abacashuro, ndakibagiwe ariko mwese iyo nkuru mwarayibonye. Ni ukuvuga n'abandi Sadek yose yaratashye yasirataha. Ntabwo nzi neza ko iki gisoda cy'u Burundi kiri bubashe kwirukana M23. Ntabwo byashoboka. Rero aho naba nkubeshye. Kandi niba Abarundi ari bo bambuye ubushobozi Kongo, Abarundi bakarwana intambara bakayigira iyabo, ubwo ni ukuvuga ngo na M23 intambara irayigira y'u Burundi na M23. Iyi ntambara rero nimara gushyidika, umuriro umaze kwaka, kandi mu minsi mike nzagaruka no kubwira ni ubu rusasu rwatangiye, dutegereje ko bagiye gusunikana, dutegereje ko bagiye kwambarana, ubundi bisigaye homboka. Kuko buno bose bari gucukura imyobo, bose bari gufata imisozi, abandi bari gufata ibibaya, abandi bari gutegura inzira, bamwe bashobora guhungiramo, abandi bashaka gukweperamo, abandi bashaka kwihishamo misile. Doke bari mu mwanya wo gucukura indaki. Ariko suko ndiyo, ariko marayika ariyo. Ariko twebwe Yesu yadushyize ko ikimenyetso. Birivuga ngo abanjye ndabazi, nabashyize ko ikimenyetso.